এটা এটা রাতিরে মুই শুটিং করুଛে ঘরে কেହି নাইন আমার মতো 1 কি 2 বাজতে রাতি টাইম ইছলকা হয়েছে আর ঘরে কেহি নাইন মুই একলা নছে শুই নাই পারবা ঠিক সে ছাত উপরে কাଣା যে তুল তুল করুছে সাউন্ড হচ্ছে ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଦେସି ବୋଇଲି ଦେଖିବେ କାଇଁଟା ହବା ବୋଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଇଁ ଛଗା ଉପରେ କାଣା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଜିମି ଯେନ୍ ଉପରକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ବି ନାଇଁ ନ ଏଟା ଦେଖ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ମୁଇଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବସି ଜାଗାରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଉପରକେ ଯିବାର ଲାଗି এটা হচ্ছে মোর রুম ଦେଖିପାରୁଥିବେ একলা মুই এখানে আছে এটা মোর রুম ঘরে কেহি নাইন সাউন্ড ଉପରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜୁଟେଇକି ବହୁତ ଯିବି ଉପରକେ ଯିବି ଦେଖିବି କାଁ କାଁ ଅଛି ଦେଖ ବହୁତ ସାହସ କରିକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଯିବି ଉପରକେ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଧରମି ଚାର୍ଜ ବେଶୀ ନାଇନ ଗୋଟେ ନ ଅଛି ତ ଚାଲୁ ଯିମା ଉପରକେ তো এটা ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘର ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି କିଛି ନୁହେଁ କରିବା ତାଲି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସିଡ଼ି ତ ଚାଲ ଉପରକେ ଯିମା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ପାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର चलो जी मैं ऊपर की और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए